i 3 puta okrenite taj kolač. Tako? 2, 3. Odlično. Sad kad izlomite, što ostane u tvojoj desnoj ruci, ti to nosiš svojoj kući kao zalog da će umanjiti sljedeću godinu. Slomite ga i tamo. Đorđe. Sastavite, odlično. Znači, ove 3 polutke stavite tamo, ti ovo drži polako, vratite. Pripremno pusti ovdje, a onda sad vas dvojica se 3 puta ljubite po srpskom običaju. Nek vam bude sretno i Bogom blagosloveno. Sami i Bože daj. Bože. Uzmite ovaj kolač. Traži prizad. Se brzo ljubi. Uzmite žicom i daćete. Kad se primokne, nek se zadrži, ja? Narode, u tišini priđite, crnivajte ikonu. Ako nešto želite ostaviti za crkvu, ostavite, priđite da vam dam nakon, a onda ćete poslužiti sa slavskim žitom, a kolač ćemo poslužiti tamo u sabu. Eto, to je to. Gospode Pavnić, Hajde polako svi tamo da... Budu manim, Mila, 100 par. Pridrži ikonu, neka svi poljube.